Liku baliku jalan ke baru, sinan maranta si kudo bendi, janjang patah pintu lah rubuh, dan himbau mande indah berbunyi. Janjang patah pintu lah rubuh, dan himbau mande indah berbunyi. Untuk dusana ambo yang masih mempunyai mandeh di kampung, sayangilah mandeh itu, hormati beliau, buat hati beliau selalu bahagia. Apalagi khususnya bagi kita anak rantau, anak Minang rantau, pemuda perantau. Mandeh itu adalah semangat kita untuk menjalani hidupku gitu. Alangkah sedihnya kita ketika kita alah kayu di negari orang, kita alah kayu di rantau orang. Tiba-tiba kita bernasib seperti kisah yang ada di lagu tadi. Ketika kita lah kayu, alah sanang di rantau orang, kita pas pulang kampung, rupanya mandeh lah tiado. Astagfirullahaladzim. Jadi bagi kita yang masih mempunyai mande, punya ayah atau mande, dan sampai membuat hati beliau terluka, dan sampai membuat hati beliau sedih, selalu bahagiakan beliau dengan akhlak karimah. Bahagiakanlah beliau dengan akhlak kita, dengan kasih sayang kita. Karena yang membuat mande bahagia itu bukan sepenuhnya harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, tapi apa tuh yang membuat mandeh itu bahagia, yaitu kasih sayang dan perhatian dari anak-anaknya. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oi mande sayang, sesudah Tuhan hanyalah ado mande, basujui denai di kaki mande, nyampang badoso yosi anak mande.